Reka tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwe mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Hoodboy TV. Uyu munsi turi ku itariki 14 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Tuje kubagezaho amakuru azindutse avugwa muri sport, by'umwihariko tugiye kwibanda ku mukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Etincelle FC, ikipe ikomoka hariya mu karere ka Rubavu. Tuje kubabwira ko ikipe ya APR yasanze Rayon Sport ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cyangwa se Peace Cup. APR FC yatsinze Etincelle FC ibitego 3-1, bituma iyi kipe ya APR isezerera ku giteranyo cy'ibitego 6-2 muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro cyo muri uyu mwaka turimo wa 2026 cyangwa se Peace Cup 2026 mu rurimi rw'icyongereza. Ikipe y'ingabo z'igihugu cyangwa se APR FC yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, ikaba izahurira na Rayon Sport ku munsi wa gatandatu utaha, hazaba ari tariki ya 23 Gicurasi 2026. Etincelle FC izahurira na Gorilla FC, Gorilla Football Club ku mukino wo guhatanira umwanya wa gatatu. Uyu mukino ukazaba ku itariki ya 22 Gicurasi 2026. Azaba ari ku munsi wa gatanu, n'umunsi ubanziriza umunsi wa finali nyine w'igikombe cy'amahoro, azaba ari ku wa gatanu. Ikindi wamenya nuko ubwo ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu, ubwo yaherukaga guhurira na Rayon Sport ku mukino wa nyuma mu mwaka ushize wa 2026, iyi kipe yegukanye igikombe cy'amahoro cyangwa se Peace Cup itsinze Rayon Sport ibitego 2-0 cyangwa se 2-0. Ibi bitego 2 bikaba byaratumye iyi kipe yegukana iki gikombe cy'amahoro mu mwaka ushize wa 2025, ibitego 2-0. Ni mu gihe kandi Gikundiro cyangwa se Rayon Sport, kipe y'abafana, kipe y'abanyarwanda, yari yaragitwaye ubwo zahuriraga ku mukino wa nyuma wa 2023. Ahangaha ikipe ya Rayon Sport nayo yari imaze gutsinda ikipe ya APR igitego 1-0. Igitego 1-0 nicyo ikipe ya Rayon Sport yari yatsinze ikipe ya APR. Ibingibi bikaba byaratumye iyi kipe ya Rayon Sport nayo yegukana igikombe cy'amahoro cyangwa se Peace Cup mu mwaka wa 2023. Reka tube dusoreje ahangaha, mwibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone aho ngaho kuri Hoodboy TV kugira ngo tujye tubana buri munsi mu makuru yacu agiye atandukanye agezweho. Ndabakunda cyane.